Toi vatalo fatu te tātou au whaafonga le vanga o te tātou polokalame o lo e whaafonga mai polokalame o Tupulaga Talavou I le nei fo I aso for really. O te fia whailo antu I le tātou tunu e meise fo I Tupulaga Talavou ia o le ua mawhatasi atu ma le sunga ia Wayno Lemoa Laai ia po le sunga ia Wayno I tono le tātou fisa whasalau ia ua fo I tātou whaatatanuanga whaapitoa ia I le nei fo I a woli ia le tau whailo le nei fo I alo le tātou tunu ia mesi Tupulaga Talavou ia o se alo fo I whaasino ia porirua ia walau I loa ai Sāmoa ia malalangi anto I lana tāleini o musika ia whaatalo fatu ia I le uso ia Wayno talo fa Wayno malo se fua ia te fia te whaatalo fatu fo ilo sasonga mari ia ai mesi au whainga ruenga I ngei le tio si o whonga lau mua ia le sunga li pule af masanga mo lesi ia malo lava se fua ia te whaatalo fatu fo ile I le mamalu la tunu I le au whainga ruenga tofi le atua ia iso se whata whaitaulang whata alofa atu I nei o mātou whaade nganga di sungan e auto ene au whanga whaafia ia mali whali toa sina whaafia ia I mesin mato I kade se whakasa Kenny Creek ia nei o paanga nei o a inga e maiso tapua inga nei mātua ia talofa lava ma lolo se fua mole lenga fa te le uso af tai mo fa no ino lo tem te lo tele ia tu ngia ia le ma ua le e au kilani le e sifia tu maporirua ia le e inai au kilani ia fa tai mo le no le ia wo li tanto te ma fu tai lungo proclame mo Tupulaga Talavou ai tatele ila aloa ia tu le no ma na ia fa ilo lo tangata ia na yo matua ia oni ala fanga fo ia tsau mai Sāmoa ia lo to e kalisia fo just share a little bit about yourself please also talo falava Sāmoa ia o lo ngo komiti fau ese Wayno Laai o lo tamau le moa mareko Laai o lo tinau talapona sina tala Laai o lo tamai sau mai le mbuenga ma saulo fata Sāmoa ia o lo tina vai lo palau li masal longa I savai ia o nina whanau nei polilua ia malu se fo malo whaatalo fatu fo I le sunga le lia o ia le moa ma le whatu ia tala paunga ia ma le tuafine ia eme malo le se fo malo fo tapua ia mai se fo ia ainga o lo mafuta madinei ia fiafi Wayno first of all mole le malo ma whaafutai congratulations ia le alo fo malang leo le tua le la maua whamasina mwai le asa whaapalina I oe le Pacific Music Awards ia le asa whaapalina I lau sunga I le Sunpix People's Choice Award for the best Pacific artist ia po le tangata fai best Pacifica e silio na le ma le mawa e lona tula I mai I le tau sangi vaina fai sau tala fo le tulanga le mo fo o lea fa ilonga ia o lea fo I se tau o nei fa ilonga ia te how did you feel and what are your thoughts about winning this award it's the best Pacific artist award for 2023 ia tai mo le fesidi mari ia ile tulanga le ile award nga nga mau mai le Pacific Music Awards le o le nganga whaftaia o le o whaamanuianga umameanga in terms of how I got the award o tama pese me tini pese umai apalai mo le award I telefo ia tama pese me tini pese el Pacifica ai mese nei New Zealand yeah thankful and grateful for the award. I mese I au pese ma I wa ba fai foi singa level I le fai ko mede ole pese I mese talent mai le atua yeah I o tulanga ma ile awards ngai e fai ngata tele ne ile mawanga ne award I no fa ko ile tele o tama pese matini pese I New Zealand in Pacifica o le award e alu fo I fafo I maua fo I ma o tini pese tama pese Sāmoa America ma so I'm grateful and really grateful for the award and yeah special shout out to the Pacific Music Awards for this blessing and yeah I'm just grateful for it
whatever na e whai pese mai. You mentioned you've been doing this for a long time now, and now you're just getting the awards now, and that's proof of your hard work. When did you start your music career? O ana whiana matana forma I lo sei fua tau le musika? Yeah, whatever. If you ka kubo, o te whai tau pele, no tupu mai le lotu ma le ainga, whainga le tato lota maiti. Yeah, lua. O lua no fui au ki rangi an. E re imisi asa luka miki ngi. Si mato e kare sia. Ya ui au wha muriwanga o mamea ngā. Ya ai meisele tapu a inga mai le mato e kare sia, meisele mato a inga. Ia lewa wa umiena na mawhaina na whatau nuwai le tele o pese ma tele o tataanga wa mo ni temi. I started at a young age. You know, we come from church. Yes. My family loved to sing. Yeah. And I started playing piano for my family to sing. And then I was blessed to be playing for my church. And that's where it all started. You know, before my recording studio, ngā maka mai le dainga I mako pesenga I mako I pese mako nguu. Ya ai mesio o mako pese I le luku. Ya ma menga luka meki o ngā maka mai. Moni. Ma nei pe o le tele nao o tangata pese le a fesiringia. Pe e toe fo ia I tole kale sire lotu mena o mai a inga. E whawhatai o le o whata ua pele tūlanga na musika I le nei vai tau. Can you talk to us about for le tūlanga na whaatino ina na musika? You know, ele whaingo fie wai ma tau ia na le tāra pese whaalongolongo. A o le teimi le tu utono o lau ngā luenga, o le pueina. Do you record it yourself? Do you produce your whailo mai lua e ila waia recording studio? Ia ai pe e wangana e fie whaalongolongo fo le tātou tunu fo I tala vo I e le malamalama le tūlanga na le tāra pese ma ki le speaker I le ngā luenga na whainga la musika. Ile ngā luenga ia I le whainga na musika. I kere ngā luenga e le alunga le whainga o pese ma. Ma le recording o pese au. I le whaingara o au pese. I keimi mua ngā whai mea I le o le recording o pese ma. Sei longa wa iso studio whainga le music studio au. Wha mawhainga whaingi o pese. Au le wa laki rā ui I rau tupu mai te mi nei ma le technology na mero I. Sfulu lima tau sanga. Whaatau mātua lo laptop o le Mac. O nā ringa amata o wadua ui sa iri le whaingo o mei o pese ma le whaingo recording o pese. Ia I le lua fe suru tasi ringa whaakau lo laptop ngā. E o mai nei diaso o lo laptop a ngā ngai whao ngā. Ia o mea recording o pese o le kākanga o pese. O mei o le kākanga o pese. Whainga whai mea whai wha iri rau pianga. Ma nei ia. O I King Palau o le ki kala o le bass. Ia gaming e. No whainga whai mea ngai lunga rau pianga. So I'm blessed to have that. I le whainga o pese. E whai o pese. E kākā o pese. Ko he record o pese. E whai ngā amaka mai o rau poku. E whainga o pese. E whai ke loka hakai e oi I recording studios o resi ka ringi ngaka ngaka o le puenga o pese iam. Ia, moni. Ia, au resi ka ringi o le pese. Ia, ku whaakasi role. E adorore kama pese, puenga pese I ole. I nga kakare e loa ka pese ia. Awa ora roo. Whaamoni wianga umamea ngai roo. Moni. I'm able to record my own music and play my own music. Ma lopere mea whainga wa ese e whai lo sound ma. Yeah. Ma ese whai ngā ngok la le ngongo pese.
But yeah, I play everything myself. I do all my production, and yeah, blessed to have this technology and to have this knowledge of, and I'd rather do it like that. Yeah. So, I le lungo I luma, ia roke manga oa oke stick kai le mele o kango fai mea I le kanga o pesi ma le recording o pesi. That's amazing why e moni lei pe fa fo mo tanto tu tato matu e lua ya e pe tale nia le uso ya Wayno le ngato le o langino pesi a o le tu fa tasia la le poina mixing producing o le pesi tu say ele fa ngo fi fa tai fo ina yo matu e love sutas a vati ate o ele balo fo le back ya o le laptop ala le sa o le suga ya Wayno o le o mar te mine fa nga se for yale mali o Tupulaga 2011 receiving that Mac, that's a if you think back really that's where it started in your room ya le wesi fini o kilani au potuan a matai lau tapena ya ro si vi ki dangi o le mea I kasi ia o le power me o le suengo se poku ia e pu e ia pisi au le meanga o le laptop pa o le suengo se mic all the quality for ila sound all the quality for ila sound o la musika e va pepo fese me la fai ai le o la wire technology le fa o le menga no manga e technology kimingi a le anga fainga le fainga le laptop e le bole ko mga me nga studio ma a le fainga lo laptop ma lo mic ma le kakanga o pesi o kele o mea fai idi o rei kongo laptop mani me umanga that's awesome malo le uso Wayno le wa mai tau fo le telo le tanto tunu le vai tau le tu fa o la mai la usunga o ni so fa tunga ma pese tu wai ya tia ma 5 stars young lovers telo nei a foi pese ya wo pe wo tau ngalo ato la tu music ai va telo usunga le wo tu fa o la mai e se foi la style male fia foi Tupulaga talvo le se foi le mai tau I Tupulaga talvo wa foi bana kana the language Sāmoa language foi fa ta wai foi I lo o mengo le musika fa so Tupulaga o musika ia lo fia tu mai ia musika tu ia tu fa o la mai lifestyle ile Tupulaga le pese tu Wayno o a uia maro wa eu pesianga nga o fa no ia ma senga ma ko ma ki fa ka wa ia city nga city misiruki o ti ma o RSA Felice ya o pese umanga nga ma ko fa no ngoi I or ma ko fa de a ma ko ai ma tu ai o fa de ai mesi o look ia ya ma ko o pese umanga lo o makua maro o fia I pesinga o le Tupulaga la le fa fo winga ma le fa fo winga pese o ro manga o ia I loa fo il tato Tupulaga le manga io ia pese mani moni o Tupulaga fa pena le me wa ma risi me o le fainga o pese a fai nei o pese ia o le watu e pu e atu ia pese tu wairo e malingi no mata pe a pu e nei pese so when I do all this old stuff nothing hits me more than this and when I cry that's when I upload and that's the next song and so you know so I know because if I love it then hopefully there's going to be other people who love it too man so because a lot of the young people now if we look at the language ma fai fa so voi o ife so swani ati o su ingo upusa o pese why some of the recordings of the old songs it correct words the pronunciation tu long pena wa lelo fa Sāmoa but for our young people le fa long mai tu long la nga foi o pese retain the language ile I fengo upo pese o te fai pe o matua I ile su ingo upusa o pese o tele o isi pese e mana o mai fa so mai o wa inga e mana o fai o le Tupulaga nga o
lo whaalonga mai wa toi whai mai lisi na ngata le pesi ai se upu. Ia. Ia lo nganga lo op toi tanu toi whai tele o isi pesi. Mana ia. Ma whaasa oi. Ma whaasa oi. Mana ia. Mana ia. Tu lewa no e te whaaso mai tūlanga o au mui mitinga, nau te inga leanga i luma, ia poani fufuanga foi, ia te oelo usoi tūlanga lau musika. Le ua e sifi au ki lani, lata foi mo lau ngalu. Wenga lau full time foi, i le musika. O alani au mui mitinga mo le luma nai, any projects coming up? Tai lava mo le fesini. Ia mo le tausanga faulu ke, mana oi e whai sau lo album mo mua. Nei. Ia le alanga lua au move ai au ki rangi. Ia roke maa au e whai sau album wai o ngao singles lua release ki mingi. Mo ia o ki manga au ia whai whare sau album e la vea o mai o pese pālangi. O kere mai si pese mako ngu i palauli. Mani. Mang o koe whai i ringi album. Ia, male kere o pese mai si ia. Kama pese kingi pese au ki rangi. Ai mese o isi kama pese mai kingi pese mai whafo. Lo ke manga o ia whai whai whakasinga mako pese mangi mako projects. Mani. Ai mese roa le kausanga ngai ni o le wakele i kakaanga o. Ia. O kausanga ngai ngo manga o ia. I whaakele ai o sau. I whaasau kei sei le kere o pese roa o mga whai. Ia, mo le kausanga foro ka manga o ia. Just dial back on the shows. Ia. I little focus i le whenga i pese fōma. Ai mese sau album fō. Mania. O le tūlanga o lewa i le success o lau sunga. Who do you credit your success to, and what support system do you have wai te lo lau vai pese ma tangata pese wile ale e mau tūs whaavai se lango, a group of supporters e lango ina lau sunga fo lele. Who do you count on for your support for your career? Taylor mo facility for my career, always my family. Yeah. O tapua inga ro ba inga ke so ke lango. O ro ba inga o kirangi. Ai me se ro ba inga pa ko sa ingi bini kongi. Mon. Ke fi o me se fe nga me ke fi ko sa wai. Ia ke sa wai le o ele yasi se o le makua inga. Mon. Man mako ikare se ke lango ngai le kapua inga ma lango mai. And yeah, just a good circle of friends. Yeah. I o roa mako fai me fa kasi au kirang. O ko nga circle nga ka mga wai Mani. Yeah. They're doing the same thing as me. Yes. So we all know the struggle and we all know what we need to do. But for me, number one is always my family back home. Yeah. Malo, o ani au po kalame tūlanga o whawhiwhianga ili whai ngon neitau sanga i ama tūlanga o ni au events coming up? Neitau sanga o le Creek Fest. Creek Fest e la. Tau mai o le Creek Fest is whai le aso mua te sema. Ma le au le vai aso fau le la sa au ngien mako au whai pese o le signature choir. Mako wai i le project le ka o le mana moana i au kilangi. Le Spark Arena. Ia, ma le mai si o tatanga le mato o le mato wha i le kaseki. Mana ia. Ia, mo le alofa tuai le uso ia Favor Brown, mo le uso ia Nathan Lopa. Mana ia. Ma ia, o mato wha fia i Creek Fest ni tau sanga. Malo, o fisida tu le Creek Fest. O le ase mawhanga na whaavai nei le kaseki ua le latou ngā solo vile tātai i whātunga tuai. Ia. Ma le sunga ia Nathan, ma le uso ia Favor. O le mako wha i tinga o lo ukakaanga nga ku ue whai o le level 2 lockdown kausanga los 2020 nga whai ra ukakaanga i te papa e manga o kera kumara o ki kala I o nei lau
kau de sa uka ki ka do Ia. dengo le le nga mo we lo so favor brown ia dang sa we manifin fai lo maku ka nga I te papa ia le ra mo we maku fai O tau ka seki. nga le mo we maku fai le ka seki Malo. Luso, o le asa e whautuanga mo Tupulaga Talvoi e nau le musika. Yeah. What's some advice for our young people who are, listening and they're interested in music, but e re o ilo se au wale anga I ei mas tūlanga voi le lasa au whautuanga mo I lātou e tūlanga o le, tamu whainga I tūlanga o le musika. Yeah, te lava mo fesili. Like I said before, technology Mani. lo wa ye me lungo le internet. Fai ya o ro so enga lungo le internet. E mo wa me I musika lungo le internet. My favorite word for anything, consistency. So if you're going to do anything, be consistent with it. It's not going to come straight away. Ia ma whakuanga ma sangi au le whalongi mātua ma toanga lotu. Ma ia whaalongo I mātua ia mtuanga lotu ia whautuanga na luiso ia Wayno. Ia au le upuna consistency Ia wailai o le tangata e whai atu roa few they give up and then they ia au luiso since 2011 you've been po tua ni nai o 11 mata maina. So you've been consistent all this time. Ia lu whaapale ina o I tūlanga o lau career. Ia mau whai longa tau o loa. Ia ese fo ia le mane o le vaenga na. What's the advice not for the music part, but for our young people, for Lele in general, your journey so far, any life advice you've received so far tūlanga. Yeah, well, a lot of young people might not want to go to uni or some want to go work but what's the advice in general for our young people, Tupulaga listening in? Ia le whatuanga o le feel wow. And anything you do, I will feel o ne le na se tali na se au na ai o se whatuanga mo Tupulaga o le meanga I will feel ma au ne ngali o le lotu ale me tau o roke o kilangi looking of o kilangi e misi aso lukami I ya lo mo wa fa mo duanga ia malo le lo fumulanga lele malo mana ia whautuanga na Tupulaga Talvoi o what if you never give up o ani o mo mitinga o ani na rutainga pe no tau no lo so ia Wayno a what if you o if you ngo fieta tau uso ia o la so no nga muli. Is there anything else you want to cover today? Tūlanga o lau puia o nanga ia tu leva no mo so no nga muli tau lunga tatu proclaim any shout outs to your family and your friends. le fia mo le 12 of time never know no sunga mari ai mesele au fenga ruanga ingile si fonga lau mo ele ali ipule ia tai lava mo never know ai mesele po kara me taua langona lava fa taua na ona ata tonu le si ato ai fa malulu atu Sāmoa fa mangalo mai no ni tangata pe afai ese upu o sala ia wa ulava se ateli mana mito so ani mai to lango mai ia a wasta mo fainga ei si elvi inga ma fa tato si desi ai fa tai lava mari tai lava mo lava no fa mo le to so ifu Ma lo whawhatai ia to elu so Wayno molilanga whawhatai mo le whaavano ino lo te midnia so mātong o fiele pa long me whao tātou tūna mes Tupulaga Talvoi whautuanga ia mese fui ia whamatala fui le tūlanga o fui o lo so ifua tau tūri tūlanga o musika telo Talvoi ia mese fui o tātou tūru tangata mātua au pesele seuro polonga ia tia maanena e pese o se mana i o le tūlanga o le tū mainga le sound ia mese fui ia whao so fie fui o langona o neo tātou tangata mo moli le ngang whawhatai ia whamunia te lele tua ia to eluso I tūlanga o ngā luenga o te loa. I speak on behalf of all our people and our community, our young people listening. Mese tātou litio ia moli le ngang whawhatai. When you succeed, we all succeed. Your family succeed. O tala nai whai tātou alum whanau Pasifika. When you do something great, nai o ia tātou tangata mo tātou ainga. We are proud of you. So, son of Poriroa. Pete alo iau ki lani. Ta wa o Poriroa ma Wellington.
ia le fai la tauda a ve sele ben ia o lo wa ia fa sino manga ni por ria tatou ia mo li fa ftai ia o iluso me se foi na yo matua sunga le lia wa o ia le mo mal fatua me se la we kale sia man ai ia manu telina for fuanga all your gigs coming up stay safe and God bless.